Hello friends, tuna nahi wakin say nom chu hile voter ID na kiman sa chu iti athil ho chu na ki hol do dhamna ti chu voter ID chu na mu lo di hin hi wa chu a details ki ti le na voter ID number ho iti na hol do dhamna hai mil ho chu na voter ID na hai mil na a number na kiman sa a number na ki hai mil ho chu iti na hol do dham che kain say ti kachenala atha ni lung set in hin subscribe pin lang hiji tech channel he aban achunglang a che thina din hin sot ngai we na hiji chon subscribe lo ni hi on la hin subscribe ting additional like na hin bol na hai mil lo du he na ten chi mi khan in comment na chon hin dongin ka voter ID amangin chi iti ka hol do dham alo iti ka sim dham tin na chi amasa ga sei masaleng na chi hol do the hi pon amang chu min na hung pi yang no la chun ga hol do chu ha na khoi mi chan ga hol do yeng di chu a boyin a hi wa cha hi ken ka sei nom chun na voter ID naman sa chu a number na hai mila le na ki hol do the na a number chu i zan ham ten duplicate na ki sem the na original chu telo duplicate na ga ki sem the na chu ka sei nom hi tena tu ai pat masang kamin chule bonga hen tuna kan saying chu le voter ID voter ID number iti nakiman sa chu iti naki head dham che kain say hen ama sa pen ai lut diu chu le play store ai lut diu ane yong chu mai the na nei lo le ka ti na nei lo wa le play store na lut diu voter helpline ki ti na cha screen a kan pen screen a bang hi pa bang he exact na ki download de na ken ka download sa hi je chun direct open ki jin open a hi mi atle tia he next interface tia hu ma hin voter registration ki tia adanga he thiltam ta min hi wa chu iche na diu chu voter registration a he che de na cha hi lut diu ilut chai ten le tia interface hu kin ten cha he thiltam ta language setting min ten new voter registration form min ten deletion form min ten eho che correction of entire ja hi lut diu hena form number 8 na hi lut diu ilut chai teng lew chun ti a hi interface khat ki den cha hi im cha me lo diu let's start na hi che diu iche chai teng la cha hi number pi na me cha hi khat ni he diu chun number na dei te naman pen tu a na ga man pen bo chun pi diu hena im dam dal OTP che di hi ja chu tu a na ga man pa bo chun na pi diu number na type diu ten le OTP na so dem na OTP hungin te na message na OTP chu na type de type chai te verify ki ti a he na me de na me chai ten le cha he khat hung kin do you already have voter ID number ti tu a chu na nei sa hi ya he man naman sa na het lo ji a chun anoi pa no I don't have voter ID number hina na me de na me chai te next na me ding next na me ten la cha hi he search your electoral roll by details ti electoral rule chu a number chu na hai ji a chu no I don't have na lut he na hi a chun cha hi itin na search dam til ama sa pen na enter your name ki ta enter your name a he na min sut ding na min voter ID a chu iti mam na chu na sut ding ten voter ID ana pa min ham a hi lo le na nu min ham te di hen cha pen na pa min hi la na pa min na sut de na na pa min su cha te noya select gender ki ti hin pasal nu mei hin cha na dei de ki me the ten chizo ten na kum izat tam na example 1995 hila tu kum ge a izat kum dham minus ga bol chen na hung do di hin cha chun sut ding iten khat anoya hi state ut ki ti cha hi ep na me dham ten state min example ke asama ko min asama ka me hin Manipur Manipur na me na itel district noya district kin district a he ke ka na he Karbi Anglong hin na Karbi Anglong ka me hin ai wa tu a present a he Karbi Anglong a ka lo he hozai langa ka na ka voter ID Karbi Anglong hin ja noya Assembly of Constitution cha he EP hoilai mun na voter ID cho hoilai mun account nu ham na district sunga mun khat be a cho account de hin account na mun cho example ke ho Karbi Anglong a he dipu a manja voter ka la la dipu a ki count ji he na tabanga chu dipu amun hin dipu ka me de tele skate detail kisi anoya pa hi thi mi ding na mi ten le im cha hi lo tha kha ve refresh ta bang hi de na
chỉ dấu tên là anoya process nami ale na details voter have line ki tin tin na number 2 achunga cha kan pi banga HYGO3KI hin tabanga hum den ten cha chipesi ipina lo da hamtela chipes banga hi voter id wk dukan ho ana na ki sim the hati ka het sa he chai adang im cha na me lo den chen bo hin aga hol do na voter id number ga hol do na chi chu hin chan nang dinga phat chom na hi a hi le na phat chom pi di chu kagingin na dan hin do ji achon cha ko na he nang na phat chom banga midang mangte di hin elo midang chu a bol nom a het nom di hin na cha chu ji achon hin share pe ding no ka hin thu me ten ka channel subscribe le na lungse ten subscribe pe la athan hi ale ten do like subscribe hin bol pi te ding kan thu me ka ki pai